фарзияти рӯзара, яъне кай бар мардуми мусалмон ҳамин рӯза фарз гардид. Фарзияти рӯза аз соли дуюми ҳиҷрат буд. Дуюм соле ки паямбармон Мадина омаданд, яъне баъди 17 ё 18 мо мегӯяд, ана ин рӯза бар ҷамеъи мусалмонҳо фарз шуд. аввалин рӯзаеро ки мусалмонҳо гирифтанд, бародарони азиз ва гиромӣ, ин ба 26 моҳи феврали 624 мелодӣ ки рӯзи якшанбе мувофиқ меяд, ба ҳамин рост омадагӣ буд, ки ана паямбармон то охири умруш 9 бор рӯза гирифтанд. Яъне ҳамин баъди 9 бор рӯза гирифтан, ҳазрат дигар умршон ба 63 расид ва аз дунё гузаштанд. ҳамин 9 соли рӯза доштануш 5 соли ҳамин 29 рӯзӣ гирифтагӣ аст ва 4 соли ҳаминра 30 рӯзӣ гирифтагӣ аст. хоб, саволи дигар да мегзарем. ана дар ҳамин моҳи рамазон суол доданд ки хӯрдани тухм ё акарачка ё калбаса ё ролтон, хоб ана оё ҳаминҳо мақсад дуруст аст ё нодуруст аст? Албатта дурустанд. ҳар чизе ки агар ҳалол бошад, ягон боке надорад. Инҳоро хӯрданшон албатти ба албат ҷоиз ва дуруст аст. ана бисёре аз бародаро мақсад дар бораи ҳамин ролтон мегӯянд ё дар бораи калбасаҳо мегӯянд. Аслан бародарои азиз, он чизе ки гӯем барои мо эътибор дорад, ҳамон таркиботи ҳамонҳо ҳаст. Дар таркиботшон, дар составшон агар ягон чизе аз ҳаром, аз шубҳа чизе набошад, вай мақсад иҷозат аст ки мо ӯро тановул кунем. Шумо як мисол, мақсад ҳамин бозори гӯштфурӯшӣ мерен, гӯштхарӣ мерен. Дар ҳамон ҷо мақсад мардум дар пешаш гӯштҳои тайёр доранд. Мо чӣ медонем ки ҳамин гӯштеро ки ҳамин инсон мефурӯшад, ҳамин мақсад аз бо кадом роҳ кушта шудааст? ё ҳамин гӯшти мақсад ҳалол аст, ҳаром аст? Мо намедонем. Мо ҳамон вақт барои мо эътибор аст ки ҳамон гӯштфурӯш мегӯяд ки мақсад ман мусалмонам, ё мегӯяд ҳамин гӯште ки ҳаст албатта ҳалол аст. сухани ҳамон барои мо эътибор аст. аз ин лиҳоз хӯрдани инҳо ҳам агар он чизеро ки пештар гуфтам аз заминҳо агар холӣ бошад, ҳеҷ боки надорад. як нафаре савол карданд ки мақсад оё ҳамин ақидаи шиаҳоро мешавад ки мо дуруст гӯем? яъне нафарҳое ки пайравӣ аз аҳли ташайюъ мекунанд ё ин ки ақидаи аҳли ташайюъро қабул доранд, оё мешавад ки мо ҳаминро дуруст гӯем? албатта бародарони азиз, ин намешавад. ва ақидаи аҳли суннати валҷамоа аз ақидаи аҳли ташайюъ гӯем байни замину осмон фарқ дорад. аз ин лиҳоз ҳеҷ вақт мо бародаро хоҳарои азиз, тавсияи мо гӯем ин аст ки ҳеҷ гоҳ аз ин ақида шумо пайравӣ накунед. ҳеҷ гоҳ агар шумо хоҳем ки паямбари нозанин аз шумо розӣ бошад, аллоҳи меҳрубон аз шумо розӣ бошад, ҳамин роҳеро ки мо интихоб кардем, ақидаи аҳли суннати валҷамоа, хоҳ чӣ ҳанафӣ бошад, чӣ моликӣ бошад, чӣ ҳамбалӣ бошад, чӣ шофиӣ бошад, хоб инҳо хоҳарову бародарои азиз ҳама ақидае ҳастанд ки аз Қуръон ва аз ҳадис ҷамъоварӣ шуданд. зин лиҳоз ман шуморо алалхусус мардуми Тоҷикистоне ки ман ҳар гоҳи сафарҳои берунам доштам, дарунам доштам, доим тавсияам ҳамин аст: аз пайравии мазҳаби имом Абу Ҳанифа ҳеҷ гоҳ ягон ваҷабам берун нашавед. иншоаллоҳ ҳамин имом Шофиӣ, ҳамин имом Аҳмади Ҳамбал, ҳамин имом Молик, ҳамаи инҳо бародарои азиз ва гиромӣ дӯстдорҳои имом Абу Ҳанифа буданд. инҳо ҳатто худшона дар илм,
در تقوا دائم پایانتر از ابو حنیفه نشان میدادند. زین خاطر من به خاطر آن نه که من تعصب داشته باشم، به خاطر آنه که خود عزیزا و بزرگا خود قائلند که ما در فهمیش و در علم و در تقوا و در همه جهت از ابو حنیفه ما پایانتر هستیم. این بزرگی اونها را نشان میداد. زین لحاظ پیروی از این مذاهب چارگانه برادرای عزیز بنهایت خوبتر و بهتر و لازمتر و درکارتر است. هیچگاه از این عقیده پیروی من زمانهای خطیب بودم برادرای عزیز، حتی در کلاب در همون منبری که می نشستم می آمدم گاه گاه در زیرش مکتوب ها می افتم. در مکتوب وقتی که من از ابوبکر و عمر و عثمان و از ابو هریره و از اینا وقتی تعریف میکردم توصیف میکردم، در همون کاغذ ها در نسبت همین بزرگا حقارت ها می نوشتم که مقصد من امور خانم و طبیعت و مقصد خیره شود. لیکن طبیعت من خیره نمیشد، بلکه من پناه طلب میکردم و با مردم میفهموندم که دادرای عزیز این راه را انتخاب نکنید که شما در راه کفر زلالت رفتید. از این لحاظ حتی در روسیه هم که بودم ما با یک اهل شیعه هم بحث و مناظره شدیم. حتی دیدم که در اونجا هم از همین تاجیکای ما، ولی بعضی هاش در زندانن، از همین تاجیکای ما رفته در همونجا مردم ترغیب و تشویق با شیعه کردگیان. از این لحاظ از تاجیکا علال خصوص بسیار خواهش دارم در همون مکتبها، علال خصوص مکتبهایی که در تهران و در قم و در دیگر منطقه‌ای که هستند، حتی عالم داریم در همین تاجیکستان حاضر زنده و حیات است که خودش میگد که من نفرهای را در همون شهرها هم صحبت شدم که اونها گفتن که ما همین عقیده را قبول کردیم و لیکن تاجیکستان که رفتیم همین عقیده ما پوشیده نگه می‌داریم، یعنی اینا ما آشکار نمیکنیم که ما همین خیلی عقیده داریم. این عالم با شنیدگی من میگه من گفتم که این عقیده را باید شما نمیگرفتین و حتی در تاجیکستان هم که باشین این عقیده را پوشیده نگه ندارین، بلکه از این عقیده بیزار باشین. شما همون عقیده امام ابو حنیفه را بگیرین. زین لحاظ هر کسی که در این اعتقاد هست، من همچو یک برادر مسلمان، من همچو یک فهمیش و درکی را که از قرآن از حدیث کردم، برای شما مراجعتم همین است که داخل نشوین در این عقیده و در این راه که شما فردای قیامت البته به البته پشیمان میشوین. زیرا این راه بسیار راه خطرناک است. راهی هست که فقط یک مذهبی هست که یک راهی هست که فقط حقارت میکنی، فقط باید تو در داخل حقارت باشی. زین لحاظ یک مذهبی ساخته است. این اصل شگیری اگر همون عبدالله ابن سبع یهودی گویم سازگار و تشکیل کننده انا همین عقیده اهل تشیع هستند. من در این بابت سخنهای زیاد دارم، ولی این قدر گفتنیم که برادرها و خواهرای عزیز هیچگاه فرزندار اهمیت این که این راه را قبول نداشته باشند. دیگر مراجعت من به دیگر مردمی که مثال خداشونه وهابی میگن یا سلفی میگن یا ترغیبی میگن یا تشویقی میگن یا مقصد اخوانی میگن یا هر چیزی که میگن، برادرای عزیز و گرامی، هدف شما اگر الله را شناختن باشد، هدف شما اگر پیروی از سنت پیامبر باشد، هدف شما اگر مسلمان زیستن باشد، انشاءالله از همین راه مذهب ابو حنیفه به همه همین خوبی ها ما و شما میرسیم. الله مهربان شما را توفیق دهد، زیرا که من در این بابت تاکید انشاءالله فکر میکنم که همینش برای شما کفایت میکند. اینجا در باز چندین سوالهای دیگرم انا برای ما آمده است، لیکن میخواهم باز انشاءالله برای شما در هفته های آینده، یعنی ارادم همین است که باز در همین جمعه که در پیش آمده ایستاده است، همین ساعت 9 با وقت دوشنبه
боқӣ монда суолҳои шуморо ман ҷавоб гӯюм ва боз суолҳое ки то ин замон ба ман мерасад иншоаллоҳ барои инҳошам барои шумо ҷавоб мегардонам. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ва имрӯз бисёри хоҳару бародару модарое ки аз ин тоҷикистонан манда занг мезананд, мегӯянд ки дар ҳаққи фарзандомон дуо кун ки дар ғарибияну мардум мақсад дар як ҳолати бисёр тарсанд ки мабодои фарзандошон мубталои ин беморӣ нашаванд. худои меҳрубона мо дуо мекунем ки аллоҳи меҳрубон тамоми ин фарзандои моро, тамоми мардуми моро дар ҳифзу амонаш нигаҳбон бошад. аз ин дардҳо худо наҷотшон тиҳад. бозам таъкид мекунам бародарое ки алахусус дар ин моҳи муборак шумо бародаротонро дастгирӣ мекунед, аз молҳои закотон онҳоро таъмин мекунед. худо боз ҳам молҳотонро зиёд гардонад. боз ҳам дар паноҳи раҳмати исматши нигаҳбонтон бошад. ва ҳамчунон шумо ҳам дуо кунед ки худои меҳрубон ин тоҷикистони азизи моро ҳам ки чӣ қадар бовар кунед зебогиҳо, чӣ қадар иншоаллоҳ хубиҳо рӯз ба рӯз дар ин мулки мо зиёд шидистай, худованд боз ҳам аз инда зиёд гардонаву ин раҳбари мораву ин навфарҳое ки дар ободии ин давлат, дар пешравии ин давлат барои беҳбуди ин мардум хеле хеле бовар кунед чораҷӯиҳо мекунанд, то ки ин мардум аз ҳамин мушкилот бошад, сахтӣ бошад, халос шаванд. худованд ҳамеша дар паноҳи раҳмати исматш нигаҳбоншон бошад. худованд ҳамеша ин мулки моро ҳамин ҳозир оромию тинҷие ки беҳтарини неъмат аст ки моро фаро гирифтааст, ки озодона бародарони азиз дар хонаҳои якдигар мерем, мешинем, суҳбатҳоамонро мекунем, ҳамчунон мақсад дар берунҳо озод мегардем. шукри аллоҳи меҳрубонро мекунем ки худо ин неъматша дар мо барқарору бардавом нигаҳ дорад ва худои меҳрубон имонҳомонро комил кунад, муҳаббату ихлосҳомонро ба дини худо боз зиёд кунад ва ин тавфиқи моҳи муборака рӯза доштанша бар якояки мову шумо насиб гардонад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.